Mau Berapa sih? Yuk liburan bersama Shima tanggal 25 Februari. Siapa yang mau berlibur sama Shima, mau tahu maklumat lanjut, ada di IG Shima dan Facebook. Okay? IG Baby Shima Official, Facebook Baby Shima. Kita libur bareng ya. Okay, nyanyi dulu.
try ya berlibur bersama Shima. Okay? Okay. Bye-bye. Bye.